Majing tabir bu khaipum na pu image TV na taram na okcha bagal loina na Rajesh Kumar na khurumjari ngasigi maroi pauda hanagi Prime Minister Rajiv Gandhi laikhidabagi palan thoram anti terrorism day paktok naki Manipur da COVID ki case laitaba namit nini sure Paumi tarukta medical financial assistance kusinakre mapungoi pau lobirasi Chief Minister N. Birena Haikre Manipur Police Department asiga miyamga apa mari thamnaba kan hotnari marak asida police personnel kharna drug chaba drug ki case kaya da chenaba thenari masina police department ki moral sohalle state asida terrorism ki mafam laheloi aikoina anti terrorism ki mayokta wasak lorsi wapam singasi state lengak na sinduna Imphal gi ahanba MR gi banquet hall da pangthokpa India gi hanagi Prime Minister Rajiv Gandhi laikhidabagi anti-terrorism thoram da chief guest oikiba chief minister na phongdokhibani chief minister na makhata na haikibada police personnel singna drug chaba drug ki cases chenaba yorokpada mari mata oirba sul lemna tharoi drug chaba personnel jawre haiba khangle makoi sing rehabilitation center da thamgani makoya normal lakpada amuk thabuk sangbasu yai drug ki cases chenaba police personnel khara suspend tawba leikre asigumba thongsing asina police ki moral lekha tare maram aduna asigumba mioi sing masak khangdok naba thabak lokhat lagani mahak na makha tarduna haukiba chahi khara asida law and order gi pim khara phagalaklabasu marak marakta paisa gi damakta migi yumda bomb thamjanba pokai hanba thokliba si police na kupna yangchinduna thingnaba hotnari channel singda community amagi marakta kanglup naiba yarima khaisi nabigano Manipur gi apun bagi saktam da akai pirak pakuring mak aikoi puna thenamina si ngasi pangthokliba thorom asi malemda terrorism gi thong amuk hanna thohandana bani hainasu phungdokhi thorom asida forest minister TH Bishwajit na president oiki Manipur assembly ke speaker TH Satyabrata Minister MLA Chief Secretary Dr. Rajesh Kumar DGP P. Dongal Civil Amade Security Force ki official sing su saryaki MPCC ki President MLA K. Megachandran Haikre Sarkar asina sahi taruk changna poppy plantation muthatkani haibasi wahanthok yaude lengak na tauge haina tarobadi chayol amada Manipur dagi poppy pambi sing manghan bangamgani wafam singasi MPCC na sinduna Bharat ki Prime Minister Waramba Rajiv Gandhi laikhidabagi kontra mathoirak subat namit anti terrorism day Congress Bhavan da pangthokpagi thoramda mahak na phongdokkibani thoram asida CLP gi hanagi Chief Minister O Ibobi CWC member Gai Khangam Congress ki MLA sing amadi office bearer sing kayana Rajiv Gandhi ki photo da haikat lekat tamduna ikai khumnaba utke ke megachana makha taduna Imphal dagi pung ama changna leiba mafam singda poppy pambi park sana thaba thengnari lengak na tawge haina tawrabadi helicopter sinaduna pung amarom hotnabada chayol ama fana changningai leite lengak na kanna hotnarabasu poppy pambi thaba lepa leite Manipur gi budget ama gi paisa dagi poppy plantation asina triple times transcend tawngami Manipur da chayol ama natraga ahing ama fajana nong leptana chubada heart of capital da ising sauduna chatpa yadaba tengnari haukiba chahi manga taru asida water resource department na program amata semkhide masina khwaidagi chawba maram amani loinana chingi mafam singda uwa sing yantatuna poppy plantation park chana tharakba asina su achobo maram amani thoram aduda saru yakiba CLP leader o Ibobina haikibada ngasi asi Prime Minister oiramba Rajiv Gandhi kontham thoi chuba nexting numit asibu anti terrorism day haina palan tawduna lakli Congress ti hingsa da thasdaba ahingsa da non violence da thazaba adugumba khwaidagi chawba organization amani
लेखिद्रबा राजीव गांधी ना महाकी पामजरंबसिंग ngasi लेहौरिबा अखोइना थबक तो अंथोकना होटनमिनसी डेमोक्रेसी फागी तारे मोकरी ओलकदौरी हाइना महाकना 10th शेड्यूल सोंथोक सोंसिन यादनबा महाकना पास तौरमी हाइसु फोंदोखी टूरिज्म डिपार्टमेंट की मखादा नौना साबा वांगू पाची इको टूरिज्म पार्क asi top top हेना मसक थोकपा टूरिस्ट सेंटर अमा ओहिननबा होटनरगनी हाइना MLA केरंजित न फोंदोरली मणिपुर की पुवारी का सागोन नरीबा वांगू पाची लेहाउ सिंह द टूरिज्म डिपार्टमेंट ना लुपा लाख कुंट्रा अमदी MLA लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड दगी लाख कुन पुन्ना लाख यांखई मुक चंगना नौना साबा इको टूरिज्म पार्क असिगी कैफेटेरिया अमदी पब्लिक यूटिलिटी अहानबगी ओइना MLA ना होनबी मटुंग इन्ना मियाम द कुसिन्नबगी थोरमदा वाफम सिंह असि फोंदोकलदुना MLA केरंजित ना हाई वांगू पासी इको टूरिज्म पार्क असि मखाताना सेंगतनानबा टूरिज्म डिपार्टमेंट दा हाइगनी लोइनाना MLA लोकल एरिया फंड दगी सही सही की ओइना फंड हापतुना सेंगतकनी MLA ना मखाताना हाई टूरिज्म पार्क असि सेंगतपदा अचौबा थौदांग लौरिबा वांगू पासी इको टूरिज्म पार्क कंस्ट्रक्शन एंड मैनेजमेंट कमिटी ना यामना थवाई यावना थमोय सेंगना थबक तौरंबा असिदा अपेनबा पोई हारदुना अकोइबगी मियाम अमदी लम कोइबा लाकपा सिंगनसु पार्क असि तरु तनाना थमननबा होनअमिनसि हाइना फोंदोखी केरंजित नमखाताना हाई मियाम की लाइफलाइन अमा ओइबा वांगू अमदी सुगनोगी वैली ब्रिज असि RCC ब्रिज ओइना साननबा थौरांग सिंग मरी लेनबा सिंग यावना यंगचिल लबा मतुंगदा PWD मिनिस्टर दा से इरनक खान खिबा लेरे महाकना हाई वाबगाई लमखाइदगी सुगनु फाबगी लंबीगी सरुक सिंगदा हौजिक हौजिक थबक सुरिबा सिंग क्वालिटी कंट्रोल तौद्रे हायरदुना थबक असिदा मरी लेनबा सिंगना मिजेंग संगनबा खंगलगनी फोंदोखी थोरम अदुदा MLA केरंजित वांगू जिला परिषद मेंबर M मेलोडी लेमा वांगू ग्राम पंचायत की प्रधान L शरद मोइरांग सिटी ब्लॉक की मखाद लेबा वांगू GP की प्रधान अमोम बिना वांगू डेवलपमेंट कमिटी की प्रेसिडेंट L खेलचंद्र टूरिज्म डिपार्टमेंट की असिस्टेंट डायरेक्टर W रोमन DRDA थवाल की EESA सुमेंद्रोन सिंह सिंहसु सरुक याकी टूरिज्म डिपार्टमेंट लाखुन था अदो MLA लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड की लाखुन हाइबो लाखुन लाख यांखै असिनो तोगा साबने सिमतन की मयांगो कंडीशन में थमजगे मखाता सेंगर बायो से डिपार्टमेंट की ओइबे आए अई फंड की ओइबे आए मखाता सेंगर लबगी दमता अई रेडी दले अदुना वांगू बागी लेहाउ पामी येंगो लाकोसी फनया कोइ दना मोरि दु कोइ सुसिदा ओइना करियानि वांगू सि तारावनिना वो लेकिन तारावनि कोइ सुखने अदुना सोइदना बसि यानो फम चाबा टूरिस्ट सेंटर ओइगनी हाइबा अइना साइडली कोइना गंजल बसे हाइबा टूरिज्म डिपार्टमेंट की हम थादनबा रिक्वेस्ट होगनी प्लस आई लोकल एरिया फंड की सु ताना लो मतम नि दरकार लो पैसा रो हापगा मखाता नि सेगो थिने है ngasi Manipur state की ओइना कोविड केस अमत थेनक खिदुना स्टेट असिदा कोविड केस लेतबन नमित निनी सुख्रे हौके पुंग कुनमरीदा मियोय चामा कुंट्रामरी कोविड टेस्ट तौखी स्टेट असिदा कोविड लाइचत संदोरपदि ngasi फावदा अपुनबा मियोय लाख अमलिसिंग कुंट्रात्रे चानी कुंट्रा कोविड पॉजिटिव ओइख्रे मसिगी मनोंगदा मियोय लिसिंग अनिगा चामा कुन लाइना सिना मरम ओइरगा लेखिद्रे अपुनबा कोविड नाबा फकिबा कि मसिंगना लाख अमलिसिंग कुंट्रामा चामा तरा सुखिदुना स्टेट असिगी कोविड रिकवरी रेट चादा बरफुद्रा निपान दशमिक मरी मंगादा लेरे पौमी वेलफेयर फाउंडेशन PWF ना मेडिकल फाइनेंशियल असिस्टेंस MFA फेज 2 2021-2022 की मखादा पौमी तरुक मेडिकल फाइनेंशियल असिस्टेंट खुसिन नखरे मसी मणिपुर प्रेस क्लब त पांगथोक पतोरम अदुदा हाइरिबा फाइनेंशियल असिस्टेंट सिंह अदु PWF टीम हाइबदी चेयरपर्सन वांगखेमसा सेमजाई सीनियर ट्रस्टी सिंह अरिबम बालकृष्ण शर्मा अमदी संजू पासस्पति मयुमना MFA 2021-2022 की बेनिफिशियरी तरुकता खुसिनखिबनी ngasi फाइनेंशियल असिस्टेंट पीखिबा पौमी तरुक अदुदी थना लेपाक पाउसेगी खमुकचम राजेन पांडम की सिनाम पिंकी देवी पोकनफम की पौनम रॉबर्ट इम्फाल फ्री प्रेस की बेबी सिरिन पौनिल खोल की लोकसिंगम जेम्स अमदी अमजू की हाना की मेंबर निंगोंबम नोरेन मैतेनी
Kumukcham Rajendra Lupal Singh Marfudra, Sinam Pinky the Lupal Singh Humbudra, Paunam Robert Lupal Singh Nifu, Baby Sinrinda, Lupal Singh Kuntramanga, Lausingam James Lupal Singh Kuntra Amadi, Ningombam Noren Miteda, Lupal Singh Tramanga Piduna Apunba Oina Lupalak Anil Singh Marfugi Setpam Yentoki. Jalerong United Front Jaf ni Chingnabasingna, Hokiba Ta Asikitra Nepandagi Pazinduna Laiba, Tata driver ani Kurai Putiba Lekai Dagi, Tangjam Pal Sahi Niputin Toy, Amadi Kurai Chingambam Lekai Dagi, Maibam Mani Sahi Nipumanga, Asiginumita, Tadok Trabadi, Hayang Dagi Kurai, Lamdong Bazar da Chakaban, Taurugani Haina Kurai Social Youth Club, KSYC na Pongdurli. Hiram Asigi Matang dang Asi Imphal Iski Kurai Lamdong Bazar da Pomusinga Unabada, KSYC ge advisor Monindro Kumar Waikom Hai, Fajin Kiva driver Singh Asigi Numita Tadok Trabadi, Hayang Dagi Chakaban, Kowudanatana, Makal Bakakayagi Kongjang Changshin Gani, Masida Mari Lainaba Authority na, Midyang Changbiu Pongdoki. Mahakna Makatana Pongdoki Buda, Lalhobagi Makutta Laiba, Mioy Singh Asi, Kanbiu Haiba, Matamda Gari Asida, Hablak Port Kimapuna, Makoina Oina, Lingna, Ngangduna, Amana, Amada, Tajin Naragal, Laibadona Tore, Loyana Aikoi, Mioiba Singh Amatani, Mana Aduni Adani Haiba Si, Kaidok Piganu, contractor do Paba or Mlavadi, Asuna with Marini Mapam Kangda na Tamgadra Haina Anglakli. Pamisinga Unaba Aduda, Tangjam Palgi, Mayamba, Tangjam, Ananta Kumar Hai, Hokibata Asigi, Tarani Pandajiri Dagi, Har Singani Haina, Tangjam Pal Yum Dagi Chaki, Har Adu, Zinganaba, Kurai Todam, Lekai Dagi, Takil Mayum Robin, Kova, Mioy Asina, Palbu Nekpani. Nunganba Tarik Trampan Ayukta Palna Yung Manungda Pon Taroktuna, Makoi Mioy Karana, Selgi Dimanga Marilanana, Pari Adabu, Robin Gapau Honore, Yani Soydana Tadoroke, Haina, Robin Haire, Haiduna Imung Manungda Kangalaki, Adabu, Falgi, Pon Op Lakibadagi, Robin Giyumda Chatuna Wa, Tananaba, Honabada, Robin Su, Lord Kre Amadi, Porompat Police Station, the report over Chatlubada, Makoi jurisdiction Natabana, FIR Adu, report over the Matam Sangani hierarchy Haina, Pondoki. Mana Tangjungi Palairiba, Rositagi Gari, Tauriba, Lupase, Mana higher Tobanebo. Adu responsibility to Karai Sakrageb. According to Masawakanam the Kamde, Mana Gari, why even Magi title, Logo of Misai, you are continuing quite a Tamsari, Semem Robinsina, Asiana Patan, the Toropataragadi. Mana tayo po daw ni hayag po si mga prinen electronic megagi la pero sinausinda imong ano madi karo le kay club ki may gedegi sigo pam si matanjari ay koy na tamluriba mahay amadi mahay sidagi panglakpak yan loksing kudingmak season na duna miyam gidamak tamoy seng na tabak tauna na health minister na ngasi Rimski Jubilee Hall da pagthokpa graduation ceremony da phondokre. The Director Din Academic Amadi Reception Subcommittee of Graduation Ceremony Rimsna Sindana Pangthok Kiba Thorum Aduda Athoiba Muthilongi World Puradana Mahakna Hai Miyamna Dr. Singh Asibu Ishorgi Hek Mathangni Haina Khalli Maram Asina Apaba Doctor Ama Oinana Honasi Mahakna Hai India Gi Oinasu Dr. Gimasing Yamna Watli Maram Asina Sarkar Asina Health Sector da Ahen Bamidyang Ama Thamduna Thabak Thorum Kayama locally Masigi Saruk Ama Oina Manipurgi Chingi Lamda Ahan Medical College Tinkatuna Award for Dr. Singh Mankatna Honori Masigi Thorum Aduda Rimski Director Dr. S. Santa Negrimski Director Dr. Nalin Mehta Rabindranath Tagore International Institute of Cardiac Sciences Kolkata Ge Chief Cardiac Surgeon Amadi Head of Department Singh Mahiroi Singh Mama Mapa Kayasu Saruyaki. We all have to do whatever that we have learned, whatever knowledge that we have gained, to be taken up in a very proper way to serve the people. And serving the people, as we all say, is serving God. And we all know that a good physician treats the disease, but a great physician treats the patient. And they're treating the patient not only of the disease, but
as a whole that should be the spirit for all of us. National Council of Educational Research and Trainings NCERT Yoga Olympiad 2022 da Manipur gi mahut sindana saruk yaron damak 7 state level Yoga Olympiad 2022 da saruk yaduna maipalak laba upper primary amadi secondary level lagi mahiroi tra taruk khangatle 7 state level Olympiad adu Directorate of Education Esna Sinduna Johnston Higher Secondary School Imphal gi campus ta pangthok kibani higher state level Olympiad asigi ngasi pangthok kiba loisinbagi thoramda athoy mithunglen oina saruk yakiba Education SK Director L Nadakumar hai yoga asi aikoi gi wakal amasung hakchang chang manana phana thamnanaba medium amani chang naina yoga tawbana aikoi da leiramba leita daba pahali pukning sangbagi chang wangkhat hali amadi laina kya dagi ngakto hanba ngami masida natana aikoi miyoiba amadi prakriti anigi marakta mari chesan hali haike thorgi banung chana yoga physics institute and studies manipur gi chanroi singna yoga demonstration singsu utki masigi thoramda education as beligi additional director Bisheshwar Kumukcham amadi education as hills ki director Saimintang Lentang matang sina thormapu amadi kanaba mitunglen oiki report ki matung ina National Yoga Olympiad asi lakliba June 19 da New Delhi da hawdoklaga June 10 da loishingani hari body program si amat mena coordinate tawraga synchronize tawrasu mate pangge hariba ekoi yoga ki ana basisi ai yang tikna thangare yang amang wele ne thangba asutagi yoga fazna tawriba amang sinse masih kita mengikuti yang menjadi karena atuna ekoi satu sindari hajin budi तो योगा सी तभी कोई स्टेट की रिप्रेजेंट और अगर नेशनल लेवल का पार्टिसिपेट और बसर के दो भी बस है ऐसे kan बंद किया था कोई स्टेट की माई उबिरु है वो बहुत सी समझा के बिहार के डिस्ट्रिक्ट तरा तोक अकन मनोरे नुक्सित अखाक राव अमदी ब्रज ताबदगी मियोई कुथ्राम दे सिरे थौदोक अदुदा लेखिद्रबसिंग के दबक अवाब फोंदोकपगा लोइना अवाब तारबा इमुंग सिंगदा लुपा लाख मरी मरी मतेंग ओइन पीगनि हाना बिहार की चीफ मिनिस्टर Nitish Kumar na lauthokre mahanta ankraba yum amasung mahai marong thariba labuk singi oina su yengsilaba matungda piba yaba mateng pangani haiki ahan bagi oina Katihar da leiba miyamda natural calamity aduna amang atakya thuan ki akan manoi nuksit aduna yum kaya gi yum tak humdoki electric pole kaya amadi upambi kaya maru phuktatuna lambida chatpada khudong sadaba mayok nanki Prime Minister Narendra Modi nasu awaba tarba imung singda isorna thona pibisunu haiki rescue operation pangthok tuna mioi kayada relief piki hari Varanasi da leiba Gyanvapi Masjid Complex ta sibling ama phangle hana claim tawna phongdok luba Delhi University gi Hindu College gi history professor ama oiriba Ratan Lal ngarang numidang police na pharure mahakpo police na judicial custody da numit kharani Lokthajage haiba court na yakidre Ratan Lalbu jamin da thadoki loinana matungda adugumba thawong tawdananaba khanki court aduna makata na haikibda mioi ama lanai oina phongdok li wafam adu kanglup amana phongdok bani haina lobu yade Professor Ratan Lalbu Delhi gi cyber police station gi officer singna phakibani mahaki mathakta mioi tarukna complaint sing tawraki hari educated person amana asigumba thabak torumgani haiba thajaba laikide hainasu Delhi police na hongdoki khunaida aranba paujel ama sandokliba miyoibu jamin da thadokpa tarabadi asigumba thabak tawningba miyoy singda thoina thawna pibagum thokadra khali haiba pam Delhi Police Council na hongdoki aroibada moriba pa amu hanna hanagi Prime Minister Rajiv Gandhi laikidabagi palan thoram anti terrorism day paktoknaki Manipur COVID की केस लेतबा नमित निनी सुरे पाउमी तरुकता मेडिकल फाइनेंशियल असिस्टेंस कुसिनक्रे ngasi damakta di paudam pijaba mata solution jari biyang tabir ba kai punopu amuka hanna kurumjari